Anu ada ku entar. Ya lah, fotonya Mas Leng. Siap. Baterai sudah mati. 1, 2, 3. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Lagi-lagi yo. 1, 2, 3. Oke, siap. Sip. Dan semuaku tanpa terkecuali. Ayo. Semuaku tanpa terkecuali. Mana sih? Ini kayak tangan lu kan. Cepat. Wah, iya dah. Ojo ngedo. Wah, nggak kelihatan itu. Biar sedikit. Wes. Kamu nggak makan dulu tuh. Apa? Ya, Alhamdulillah, acara lancar sukses. Sudah toh? Banyak putulan sudah. Bukan ya. Ini. Bukan, Pak. Oke, kameranya api. Lap. Sip. Sok fotonya omai. Jadi sakit foto ya rasa jalan bene ya, Mbak. Nah, aku selak sama ngalih. Ayo lagi kan, Mbak. Ben rasa jalan. Jadi kesel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cuman foto enggak? Enggak. Mau pesan ya, Mbak. Aku tak nutup sih yo. Aku ndelok sing Mas Abdul. Yo. Mbak Minong. Mbak Minong mana dek ini berat lagi. Dah, bye-bye. Sampai jumpa. Lagi paling apal dhewe iki Mbak Putri lope-lope guys. Hai semuanya. Halo Yai. Mulai rapi. Jajan. Buka jajannya jajan. Sepatu. Oh, sepatu Mbak Winong nggih sepatu iki. Lha piye? Belum bareng sapa? Lah kok ning ngarep wae. Mas aku tak liwat sik, Mas. Monggo dilanjut. Kita Mbak Afin dulu ini kan. Makasih ya, Mas ya. Siap, lanjut. Selamat sampai tujuan. Gila, iki nek digon enek kok iki lho. Iki lho, Mbak. Hani Kusuma lho. Nah, gantian ta iki ngolah. Ayo lah. Mana pun tempat enek iki. Loh, aku kan punya jurus 1000 bayangan. Oh, bayangan 1000. Heeh, kakak. Pembohong. Ngomongnya injil tanggane Hani. Ada Mas, ada sawit. Oke. Salen gawe. Oke, rono. Nggih. Rono nyang Hani tok ngomong. Ngoten. Manduk. Iki kok bener kae. Duh, lali gunta rekam. Aku bukannya gak mau foto aku ora dhisik gitu. Namu, Bang. Ndek noti Pak. Lawan.
Soalnya kan bisa kok. Tambah perih. Iya, ono nek iki. Ora, iki ora. Iki tene ya. Ah, Bibit. Ya wes, ada terima kasih ya. Iki salin kakak. Dah salin, Dani. Salin ya, Bang. Cuma Mbak Nikahnya di sini, Sedang vlog mau ngapa? tuh Mama Bibitnya di sini Apa? sama adiknya Nikah. Lo kok kan lu bukan? Adia. Dia salin. Gue syuting. Jadi dia tuh enggak tahu tripod gitu. Dulu kan gue syuting apa? Kon kayak ini kesana. Gitu, mana deh kok. Atret bos mundur bos, atret mundur. Atret mundur, atret mundur. Mundur. Yang rekam maksudnya mundur. Siapa terima? Iya. Jangan kontenku full virus. Ya Pak, soalnya ke gong dulu. Wes ya lur ya, sesuk nah.